eka madamu lamanene ndza mperisa hinkwerhu a langiseni maxelo eka madamu ya siku ra namuntlha hi langisele mpfula leyi nga ta angarhela tiko yi karhi xaxamela kusuka exikarhi ka tiko ku yisa le avuxeni na mpimo wa 30% kambe ku ri na ndhawu to tala yi nga na mpimo wa 60% kombela vanhu mi ti lemukise endhawini teto kambe loko hi langutisa siku ra mundzuku mpfula yi karhi ya mahlweni yi karhi xaxamela kusuka le exikarhi ka tiko ku yisa le avuxeni ri na mpimo wa 30% kambe le vuxeni na mpimo wa 60% kambe loko hi langutisa le n'walungwini ku ri na ndhawu laha yi nga na mpimo wa 80% kombela vanhu mi ti lemukise endhawini teto kambe loko hi langutisa swilemukisi swa madamu laha ku ta ku ri na mpfula leyi nga ta yi ri na tilo ri karhi ri dzinda swinene ngopfungopfu loko hi langutisa le a ri hlangutini ra KwaZulu-Natal kombela vanhu hinkwavo mi ti lemukise endhawini teto kambe loko hi langutisa mundzuku swilemukiso swi ri kona swa mpfula leyi nga ta yi karhi yi na hi matimba loko hi langutisa le n'walungwini hi kombela vanhu mi ti lemukisa ku na nkhukhulu wa mati lowu nga langutiseriwa endhawini teto kambe loko hi langutisa maxelo ku ya hi swifundza hi sungula hi fundza ya Gauteng ku ta ku ri na mpfula ehenhleni ka xifundza xa hinkwaxo karhi ku kufumela Pitori ka 27 wa degree Johannesburg 24 loko hi fika Vereeniging yi ri ka 23 wa degree a ngheneni Limpopo tsundzuka swa ku na mpfula ehenhleni ka xifundza xa hinkwaxo kambe tsundzuka swa ku le vupela-dyambu ku na mpfula leyi nga ta yi karhi yi na hi matimba swinene nkhukhulu wa mati wu langutiseriweni kambe le phala leyi karhi yi kufumela 32 wa degree Polokwane yi horile kumbe yi karhi yi kufumela 28 wa degree Mesena 33 loko hi fika Giyani ka Mninginisi yi ri ka 32 wa degree a fikeni Mpumalanga nakona ku ri na mpfula ehenhleni ka xifundza xa le vupela-dyambu tsundzuka swa ku yi ta yi karhi yi khukhula swinene Middleburg yi ri ka 25 wa degree Lydenburg yi ri ka 21 loko hi fika Skukuza yi ri ka 31 wa degree a fikeni kona KwaZulu-Natal ku na mpfula ehenhleni ka xifundza xa hinkwaxo karhi ku horile Ladysmith yi ri ka 20 wa degree loko nangisele enhlangutini Durban yona yi ri ka 24 wa degree a fikeni kona Eastern Cape ku ri na mpfula ehenhleni ka xifundza xa kambe ku horile Credo yi ri ka 19 wa degree Makhanda yi ri ka 17 loko hi fika East London yi ri ka 20 wa degree Mthatha yi ri ka 15 loko hi langutisa yona Kwamani yi horile eka 12 wa degree a fikeni Western Cape ku ri na dyambu ehenhleni ka xifundza xa karhi ku kufumela Glen William 29 wa degree Cape Town 22 loko hi fika kona Mossel Bay yi ri ka 21 wa degree a fikela Northern Cape ku ri na dyambu ehenhleni ka xifundza xa karhi ku kufumela Springbok 25 Upington 28 loko hi fika Sutherland yi ri ka 20 wa degree a ngheneni kona le a Free State ku ri na mpfula ehenhleni ka xifundza xa karhi ku kufumela Bothaville 24 wa degree Sasolburg 23 loko hi fika Frankfurt yi ri ka 22 wa degree kambe loko hi fika kona North West ku ri na mpfula ehenhleni ka xifundza xa kambe ku horile Mahikeng yi ri ka 22 wa degree ka kufumela Tosca 26 wa degree Taung 25 loko hi fika kona Rustenburg yi ri ka 25 wa degree ka vulangu ra mina ra lela kwalano a ku ri maxelo hlayisekani.